bak pưa Karena mungkin orang mesek sabi na ina karena mungkin. na dum thi Oh sabi. man du mia kadua tu madam ka na dro ke rumah ka dah terkah lu ka gua madam tu ana urang rumah Renu kan tem. Yana. maka dengan don Renu hana tem lon. Maka aji hana. mana ka dengan lu Tem. man jelame dua mayam naga pekeun ti mayam naga yang dia ai jelame ti mayam naga bi jeut manga dengan lu bajan man Merno baran. melu ni ngomong tapeng bagi yo Anapur minta peng do minta berkah. nya bi man ho ke ayam dah Ya terkah ku minta berkah renu kan. Betul lon ku minta berkah pagi kan. Renu hana mencurigakan ke lon, hana ragu nak kerja lagi. Tapi bila lo ku dia rumah ragu, kadang-kadang nadang cowok kampung ya karu lon rumah. lu cemburu undu Angke betulnya ku jak ge ngam gader hana cemburu. Pat kopi lon, pat ku dua lon kan depe. Renu tenang tapi renu ge biasa kerjanya. Lon ge biasa gader. man malam tu Nak telepon. Nyo kasih dak kam gadale. Tak ormo lek mana-mana nok walu. Bu kata guna juran, nya nak kata gumbu kablong ko kata gumbu to. Adapun kablong ko. Dan nak ormo pelaga adrar nanti kan ulung kagle hanam tak terkah na. Renung mestinya enuar. Oh nya bek kadu rumah yo. Bek rumah. dah main tu ji Rumah pada kota macam rumah lon. Hai nak kana lako kan rumah lako kan je. Oh rumah. Nyepat nape. Tak ba hotel dah tak sewa rumah. Yang bek mengganggu kadang. jangan tahu ai Angan takun. Kau mana mangak kan kawin bebas bebas man tu mesti kali dua tu man malam tu kri Ha? madam gawa malam Malam. Panen nawa malam. Renu tak ganjen. Rumah pat di sewa hotel nanti kan pada sewa si minggu pada sewa si bulan ganjen. Mak karena mungkin mesek sabe. bak pưa Karena mungkin orang mesek sabe na ina karena mungkin. na dum thi Oh sabe. man du mia kadua tu madam ka na dro ke rumah ka dah terkah lu ka gua madam tu ana urang rumah ki panjaraman Bang angkuan. tu ada gua dalam ko lu Kan ku buka telepon sabe. mampu bak percakapan telepon tu Untuk kan nyalon ni pak rumah yang luar ni. Kan kan pegang. Kita ajar ni mat HP lo ku mat HP. Nyak tak depe oh nya lo noi rumah. Nya ler rumah. man ru rumah buat dalam tu man Oh merena. Kena rena. Kentap turut puyang selera laka puyang tanya hari patu ke suami. Aduh, suami. mam dia kadang high time kadang suami di gua dai ju kadang tu bakri Kadang lelah tu hek. Hek kadang hananya. mame bakat Kadang kayak duk pocong kutilanak kah nak selera lupa. lun selera warna dua pejong di lana mam nya kai bakat bakri Ha? nyai bakat mesti kadai kai bakat de bakri mesti kai bakat Ha, nya kabar iman kayak sembayang itu pula. ai de pega Selera tanya je, kata konsentrasi. berarti Kak kita waspadakan. Tapi bila ni yang hana sembayang di DJ di bojok buat setan. berarti Kam pakai aju. Kapa cemburu aju, kapa gak cemburu. Pengelejeng. pengelejit Nak kata sembayang nak cemburu le ni. berarti bet dapo pejong di lana ale ya karena ro ke rumah Yang dilanak ni andi ipukar rumah tangga ko. pejong di lana man ro ke baru rumah tangga Kan lon tabak lo kau sembayang. Lo kan kacareng. man dah lah kau nduk Kolam naga bijodoh buat Allah. Naga bilo lagi nyan kemauan mang lo. Allah no ngalun Aku menang itu siapapun jodoh lon lagi nyan kemauan lo. man enggak berah menom pun Menang ngalun prinsip lon, menang ke selera lon. Lon ingin minta serkah tapi. man ngu lun bacui ta mempeng no man dro Kalau kau minta serkah karena per ni minta rek ipet be. Nyak kurah hijaban du mengleh be. Ada ku bloker tahan. Ku
belah kertas belum duk pasal jalan lam lagi gosok kulipat-lipat pasal kena tato kagleh semua. Tapi modal jika ia pek ile mak ita strong iya. Mang berarti kah kadang kau ingat lu? Ya blo kompor gah helom paknya. Ya magu nah. Nya tak cok kaya lampu gok ikun pancuri kaya. Pancuri kaya ikun. Ana ikun pak jilam nge oi. Itu kaya gom. An buka WC lambah mbak ikun. Kak urang. Dan berorom lah lampu gok na male. Man bale man berarti yo kibang ada bukan dengan lu. Karena kasian dak male dak iem draw. Kan? Ya, si emang yang lagi yang kah? Karena tayong kalagay nyo ang pilih Allah. Jadi mungkin karena si tayong si kalagay niya. Hindi nyo karena ada penanalam lagi niya no. Tengkahan. Tugop na bisrekah. Betang kudrom. Puro lah imit na bisrekah. Kan? Ya, si emang lagi yang kamandum ada di reka. Kan? Main olinto ka na? Anan minta sa bangkulon. Man ngalo ka tape. Okay. Man doan bakti yung tengok minta peng. Yang lagi yan. Ilan rin umitapin ka lang kahana untuk palaki pa rin ng ilan. Tapi lang. Mbak ni tamdan